Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الآية صدق الله العظيم. حبيبنا وسيدنا حضرة الحبيب عمر Habib Ahmad Habib Abbas dan setuju para habaib seampuna lengki betul kaula sangat cintai sangat betul kaula hormati guru betul kaula sareng guru ajunan sumulja Kiai Haji Khairul Mufid, ajunan Kiai Haji Marzuki, Kiai Haji Irfan, Kiai Haji Muzammil, Kiai Bakir, Kiai Nofan, Kiai Zainal, Kiai Wardi, Kiai Muzahra, Kiai Anwar, Kiai Dhafir, Kiai Safrawi, Kiai Rafiq, Kiai Ubaidillah, terjukan Kiai Zainuddin ben setuju Kiai seampuna lengki nyuun saporah beda asma saya tak sebut karena sebagian betul kaula tak uning da asmaipun, namun meskipun betul kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dak setuju sampun alengki ben setuju insyaallah imul jaki Allah subhanahu wa ta'ala ben setuju zuriya dari pujuk ina sehadir laki atau bini tanpa terkecuali nyereng asyukur da Allah kesempatan mangken di Allah takdir alengki abolong ega dinto tempat dalam keadaan sehat wal afiah lengki ben apolo ngakaula ajunan kesempatan mangken kak dinto beni keng katepaan tapi keng ekasokan ya Allah subhanahu wa ta'ala ajunan si bisa hadir beni keng marga andi lakoh beni sibu payah lesoh keng di Allah takdir ibadati orang selamat ajunan pada kak dinto amin Allahumma amin. Banyak selebih nganggur nikutipi mangken ajunan seentar benih keng pulan marga semak banyak sejauhan depak semak semak iding celing tak ketela insyaallah ajunan sehadir keng di Allah epele epeteti orang selamat dunia akhirat amin. Ngaturaki salawat dan salam dek Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto siapa takaula ajunan dari putuh eki bedekah ilmu sekalaban ilmu kak dinto kaula ajunan bisa apitaki antara halal kalaban haram etrosaki bi sahabat etrosaki bi tabi'in tabi'in ulama salaf ulama khalaf dapat dak kawali-wali na Allah ibadah ka Indonesia sebaraki matura lebat pujuk mangkana kau leban ajunan dak ka pujuk ni ka andi otang panapa karena kau leban ajunan bi pujuk seikiba masuk Islam amin Allahumma. Karena kalau lihat sejarah matura nikah yang pertama kali cimin sedang dengkak dinto benih Islam coba sekak dinto cukan wali songo sengi bapak pujuk nerosaki saya dah sengi berkacabah Syekh Maulana Malik Ibrahim pertama kali teti lamba orang tampuk ko nika lamba nika ada saya sunat nak koncong gendir kapi lamba ada madrasah ada masjid pas saya dah sengi bah walina Allah iki badak kacaba dari caba iki badak ke pujuk matura akhirat kalaban perjuang na pujuk kau leban ajunan mangken alhamdulillah matura sangang polo sanga koma sanga Islam kapi alhamdulillah tetipun beda matura mangken salo Islam bani asliring matura orang luar keng ngampung neng ya matura mun saya matura Islam kapi menter selamat kapi Allahumma. Karena andi otang ke pujuk kau leban ajunan akhirnya kau leban ajunan beni majar tak bisa majar otang ke pujuk keng setan pun tenang kau leban sampian enga jadi mula enggak ni kemana kita majar pendenan kak engki pada bi andi otang kita bisa majar keng ngebela sapora kak kau benih keng kelopai kak keng tak andi benih keng tak majar kok keng tak beri bukan enggak mun enggak kan orang oh benih keng enteng berarti keng tak andi pc kan senikah engki jadi beda antara orang niat tak majar ben tak bisa majar ni kata pada akhirnya bah ibadah akhir selamatan pujuk
cepun orang konah rokat. Apa rokat? Rokat dika cepun ulama ikala dari bahasa Arab, kalimat asala barokatun. Ketok bireng tampuko barokatun teti rokat. Kan seni kereng maturan ni. Cek reng maturan ni kemun beda manyamah nikah bitongan na lebih dari telo. Ketok beteti telo. Kan engki. Pamekasan, Mekasan. Nggih, Surabaya, Sorbejo. Pokok mun lebih dari telo, ketok teti telo. Kula nikah kak di sana turjan, maki turu ketur tujan. Iki kula turjan. Nyamana dusun na kula nikah pao kecing, pao kecing. Pola numpak makin ku beda ngocak pao kecing. Cak ngocak pao kecing ya Roman. Apa mi akidah ke bu? Apa ongguan sampean pun keturjan bahatanya sampean. Idim maro mana khulil yasin tak tahu. Tanya aki, idim masanya madusun pao kecing. Kedeja masuk lek. Iya lakar, ya pada ada mabuk cak lakar dia yaku. Hanya ku kena baik-baik dah ada macam ongguan. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi kudumikum. Tikal kan tu boleh. Wa yatina aki billahi muli yang tak kabar. Gula ceng tegeceng gak cak dengan tegelero jadwal dan gula atulis leku makin ni kan. Nang tenang gula lagi. Jadi pagi andi acara pengajian gelak esera tengah. Dari sera tengah bertuduh dan gula sera timur. Akhirnya gula kepada ke sera timur tak langkong ji dan gula kol dua keluar karena gula teklero jadwal andi oncengan daerah tampuko. Akhirnya gula depa layu mau maki kasa pengajian yo boy pengawalan tak tak nyapo dari sera tengah tak istirahat langsung ke sera timur tak tak nyapo. Alhamdulillah ada orang yang sakandar. Gula datang di TV oniki. Lekadung bekto mepet tak tak nyapo mak le bude kol le akhirnya sampai mulai acara akhirnya mulai datang kapi tu orang tak tentu gula basengki malai pada tengah hajat ni sekoni ibang cak sekecak edeng makidak pandak kor masuk ikhresah bu apa media juga kayak maksud saya pada pak gula ni kemakidak pandak kor masuk ke pikirna sampian insyaallah ikhresah manfaatnya amin Allahumma amin Allahumma. Jadi orang lambak kali itu bah abdaki istilah rokat barokatun iketok teti rokat. Cepun orang tampu korokat neka artena terokeng tak angkat. Akhirnya bah sombongan ya bah angkat pani kampuli. Kanengki. Orang maturi ini kan namanya kan senika kan beda artena kapi tadi. Karena ini mantan pulan emanuman ben pelotan lamaran mi beda tetel mak le sejen rapat saja na buntel mi iki bayi becit cak lekas au cak gempang ngecit kan iku. Negi baki tutulnya kemontro saya mantan ko tu beda tutul dua keluarga ni cak saling tungat tu cak saling mamatul kan iku akhirnya lamaran pah ingi baki gedeng mi gedeng ni kaget sangket bendengat deng iku kaneng ke bu kaneng ke kaki makanya mantan ingi baki gedeng mak le seken selake tak abini boleh si bini tak laki boleh ada apa mi tak ingi baki kelengkeng cak larangan ada apa mi gedeng sangket bendengat filosofi nak gedang ni kebuaan seabua sekalian acem bentahun abua pao bentahun abua gedang abua sekalian mari abua pah mate tak abua boleh makanya mantan kau tu beda gedang alaki sekalian laki situng kiba mate abini sekalian bini situng kiba mate pada pungkana gedang abua sekalian tak abua boleh langsung mate makanya namun etam puko ni kabeda gedang mari abua paki nyolpu abua boleh poker tak beres gedang aja kan gedang bu bahkan yang kering lembek kan beda artinya kapi nyamain kan ki bah itu aki ngalak pasir iya tengah topo aki kong lekongah manter tak karuani serki tenyengah manter pakunani ser sampai pongkil pongah ega nih dia nih cak gila tak tahu bagian tetiaknya mai rokat terokeng tak angkat joguna kisinuddin gelak terokeng tak angkat pah jeung aja ya pah angkat pang jeung aja pah sombongan beda saya nyumbang PC beda saya nyumbang beras beda saya nyumbang alako beda saya nyumbang ngakan ya kan penting menyumbang ngakan itu kan penting makanya sampean ada anak sampean kerja masak kerja ibu beras mun tak ikakan kan baru itu
Sampean nyumbang ngalako, sampean nyumbang obeng, sampean nyumbang beras, senyumbang akan gula. Badangki. Ijak gula keng yonceng kak. Mun pah yonceng ki suruh maja ketero, suruh maja repes suruh ngibe beras, sapa orang unceng kiai lain lah boy. Ika bela bentung kita antar dan nak. Jadi mana sampean saya nyumbang reng seborang melarat gula nyumbang akan mak le pada kalako, tangki kak. Kocak selamatan bujuk bedapa kek selamatan bujuk rokat bujuk selamatan bujuk saya sampaikan di mana-mana acara selamatan bujuk Kak Dinto Bapak Ibu hadirin persis ben acara selamatan masjid apa masjid mek perlu selamatin aslina mulai lambok sampai hari kiamat tak masjid nih ke masuk neraka beda masjid masuk neraka mak selamatin masjid dia mau tak masuk neraka bujuk ni kami selamatin padahal bujuk Kak Dinto jelas masuk surga temu je beteti bujuk ni kata teti bujuk teti jerengkong tapi benih pan teti jerengkong bah cuba punten kak punten aslina ada ring mate teti jerengkong ada keterangan ni kak coba tiang kalian kitab Qurratul Ain bi Fatawi Syekh Ismail Usman Azzain bahwa jerengkong ni kebeni dari orang mati setan keng afitna orang seodi maka apa tengah malam pak jago pakainya me jerengkong kadang jerengga kadang jerukong bukan engke kak makanya kayaknya me bujuk kan bulan kita subuh lah tojuk nih kak pakainya me bujuk ini me landu aklan semunundu ini me tongkat kadang tongtong kadang tekat bebeni kadang nak khairul mufid kan beda tongkat benih tungkat saya upah pendong ben surban dekat dia. Teti udah ben sampian selamatan bujuk Kak Dinto. Benih anyo onaki bujuk selamat aslina. Apa sebab? Karena bujuk Kak Dinto ampun selamat dari lamba. Mun tak selamat tak kira teti bujuk. Jelas lagi. Jadi selamatan bujuk ni kebeni bujuk separlok kau orang tampu kok tapi orang tampu kok se butok dak ke bujuk Abdullah ni kok tak bujuk Ina ni jelas bujuk tak butok lah cak hole makin ni kak tak kira burung si teti bujuk ro sampean makin tak kumpul apa gun bujuk ni karena ni kasih bujuk amulai gula ben sampean kita lahir lah cak salameti makin pakun selamat bujuk ni mi salamatin benih kepenting na pujuk kula ben sampian sepenting ke pujuk makle pada selamat eki babi pujuk amin kata cengeng tak tu mana muring genteng dek rembung tak ketup sekali amin Allahumma keng ngampunga selamat pujuk ni kala selamat mi itu aki selamat keng ngampung selamat tu pujuk pada bi Gusti Kanjeng Nabi orang tampuk ni kan macam solawat dak Kanjeng Nabi tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad keng mun maca solawat ni ka sengak ciri khas kula ben sampian NU Ahlus Sunnah wal Jamaah cek kalau paeh parengi sayyidi di luar NU tak ndak ke sayyidi ni kah sayyid ni ka artinya Gusti me tak ndak di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ulan Kanjeng Nabi tak ngajari sayyidi cek pun karena Kanjeng Nabi kaifa nusalli alaika ya Rasulullah qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad akhirnya orang di luar NU tak ndak ibri sayyidi mun maca sayyidi bid'ah berdasar ada buaki mun iblis sayyidi masuk neraka kula setiap abidatu iman keaman kula selalu ngabele mi cek saran Kanjeng Nabi iblis sayyidi pahromo bid'ah pahromo masuk neraka sayyidi ni artinya Gusti kula ben sampean maca sayyidi keng amul jagi Kanjeng Nabi Imam Romli yang menyatakan Imam Romli seoleh gelar as-Safi'i shaghir toman adabu wa yambaghi lil musalli 'ala nabi ayyatiya bi lafdhis siyadah sehingga mun maca sholawat dek Kanjeng Nabi kudu tambahi lafaz sayyid beri Gusti cek pas mapas cek langsung adabu Muhammad bin Imam Muhammad juga
Tadi beri sayyidi tanda akhlak kula ben sampian, cek bah langsung Muhammad. Nika cek pun Imam Romli. Tadi keng amul jaaki. Mangken di luar NU macam sayyidi bid'ah polanta epakon kanjing Nabi masuk neraka. Padahal ni keng amul jaaki kanjing Nabi kula ngabala. Mun kanjing Nabi ibri sayyidi mi eko bala bid'ah mi tak ebeki. Cek dengan kiai tukang pidato boleh saya ibri intitel tega alam arampekeun telo. Kanengki. Padahal saya ceramah kuliah Yasin dia belum tentu masuk surga. Terkadang saya ibri intitel arampe. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim, Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Manna, Al-Kohol, Al-Sail. Saya kuliah Yasin. Itu kau ibrin Al-Mukarram Al-Fadil kanjing Nabi ibrin sayyidi masuk neraka sementara ulama kiai belum tentu masuk surga. Saya ibrin anda tak terputarkan belum kali. Saya ngajak rasa lo. Jelas lagi. Sabora gula kalak ngebala Bengkalan mungkin saya ngak nikah. Mun sumenep insyaallah ki aman menteri terus selamat. Amin. Bengkalan ni kata oleh macam sayyidi, mun macam sayyidi bid'ah, mun bid'ah sesat, mun sesat masuk neraka. Bi boleh gebala ke kiai Bengkalan tore orang kapan tak pada jok bah masuk neraka. Swarga ni kaleke. Tore jak ke tibi ikam bulik. Makin masuk swarga mun bi tibi engkengku. Apa kelaku aku? Mun pah orang kapan tak pada neraka kapi pah ke swarga bi tibi haram makin ke swarga mun ke tibi kengku ka. Entar ke bunda jata ada orang, entar ke bun barak ada orang. Pulan sepe keluar. Neraka pulan banyak orang pah norok ke dalam lagi. Baganangki mi temu cak mun swarga mun ketibik sepe Nabi Adam ni ka ikabai di dalam swarga ka benih keng masuk swarga lah kan ikabai di dalam polan ketibik Nabi Adam kak dinto kengku akhir apa minta kengku kanangki tekku nang tafsir surat Al-Baqarah kan akhir Nabi Allah Nabi Adam pah epotek tolang rosong sekacer tolang rosok sekacer ni ka pah ikabai ibu akhir apa andi kanca pah lo sepe mangken. Mangkana cepon kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair reng laki ni karosong sekacer elang situng ekebay rajina sambian deka. Sekanan reng laki jumlana 12 sekacer kare 11. Mi elang ekebay rajina sambian. Raka kak tako 4 seelang kak. Pong kita. Gaya keng pong kita. Pong kita cek tuan ada kia toran. Apa tang rosok ku tak elang 2 lego. InsyaAllah bisa bini yang lagi cuma tel. Bukan nampak kak selang tek-tek kau. Kapi neraka. Ibu ngalang. Saya ngak coba sayyidi ni kak. Coba sayyidi ni kak. Kak dinto tandan NU. Cak gula ban sambian kak dinto. Benih kaya ngabai kebai. Imam Romli seada bu. Imam Romli ni kak oleh julukan as-safi'in saghir. Wa yambaghi lil musalli ala nabi ayat ya bilafdis siyadah. Kutubri lapat sayyid. Pah beda saat tanya ke sambian. Kemadalillah cak kanjing Nabi ni ke sayyid. Badadalillah kanjing Nabi ada bu ana sayyidu waladi Adam wala fakhr sengkok je sayyid nak foto Adam tapi tak sombong kanjing Nabi ada bu sayyid paham mungkin bu sayyid masuk neraka jelas paham mayu mulai mulai jelas cek pada bentang bin dek kakile lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Doreng baca selawat kelurang sarang, selawat syifa. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulub wa afiyatil wa nuril wa ala alihi ni kan pangki jak sampean ahlus sunnah wal jamaah selawat kepada sayyidi. Jadi mun ngaku sayyidi berarti sampean firqatun najiyah termasuk firqatu ahli sunnah wal jamaah insyaallah bakal selamat dunia akhirat amin Allahumma amin Allahumma malah beda situng solawat nyamana solawat nikah sajaratun nukut nikah artinya bungkana pese sampean mun maca solawat nikah insyaallah ipa kempang rizki tapi
ni maca solawat je niat lagi terus sokia niat terus syafaat kanjeng Nabi masalah fadilah ni bakal nabeng tibi solawat nikah ijazah aki secara umum siapa yang ijazah nyamanah As-Sayyid Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim seandi HP tulis ke HP nak tulis senku HP kak tulis keluar HP nak senku HP keluar HP nak tulis asmana khusus pah amalaki solawat ini kak mentir bi Allah pada berkembang rizki amin. As-Sayyid Segap nggih nyaman Habib Sayyid Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim ibu dina boleh Sayyid Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini kasih apa yang ijazah Habib Segap kadin to apa yang ijazatan ammah cepon Sayyid Segap sapa aboy saya ngiding bertariak amalaki solawat triya nyaman solawat sajaratun nukut pasera sing amalaki pada ben si andi pungkan apese beni pah soki keng pan parno bedo tak parno soki kak sepenting cukup tina mangke tak soki sepenting co mele rokok co mele sepeda motor co mele mobil co kebai Roma ongke haji tatang ke nur agapi sokian ben sesoki mereka tulis Sayyid Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim khusus nikah bekto Nabi lah samarina Isa maca solawat berempah 400 kali tak kudu tebarak bu maki sambil ikuti pi tak napa khusus Habib ki buru khusus kanjeng Nabi khusus Habib ki buru sambil ikuti pi tak napa sampean baca nuku tasbih baca 400 solawat tegempang sini kan nih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cuma nih ke solawat tuh ibri sayyidi 400 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali nikahnya mana solawat sajaratun nukut baca samarina Isa baca 400 kali pasir semacam cepon Habib Mahdi bin Segap pada ben sandi bungkan ABC sampean bukan epasoki bi Allah baca dubara pada dub dajah pada dub lauk pada kenjak depat tas bu takok ya tas laki na dubaba burung semacam solawat marin nih siap ngamal lagi kira-kira dan gula simin ki pon duka nekat salah situng solawat saya amal lagi bi dan gula pada dan gula nikah orang melarat gula nikah yang sepot andi panapa sekali munduk nikah gula ada sabiayai Peleman kecompok gula nyari otangan tibi asli ring sepo laki Roma ngampung ring sepo bini Roma ngampung tak andi panapa sekali dan gula nikah seekakan pun duk mun tak andi nyari otangan kecompok dan gula akhirnya dan gula mangki solawat kak dinto dari Habib Mahdi dan gula pah ngamal laki keng gula bektu nih kalau mbak beni terus syafaat keng terus sokia ing abek si melarat nih keng ibu cabi gula bu alhamdulillah mangken dan gula ngakan tak melarat bu cok colok tabi mor ongguan kak gula padi tak namen keng make padi tak namen ten gula ni tak kin namen padi tak kin namen beras gula benar ngakan di mana tu gula ki laku gula ngakan sera tengah rek narik ngakan ke sera timur lem kanto muni beri iya muni beri mentai beri mole ka engki atau kok nyaku keng bu tabu beri kakan mentai beri dente iya tak kok keng kalau pairu bu terus tai beri mole pun tak benar gula teman sekalian semalam koncengan dukali haram tak ngakan sekali pengajian sepertama apa nih beri ngakan pahbi panitia tak usah ustad akhir ngalia tak kira ada erek angangan lah mari pidatungan dia ke pengajian nomor 2 letek dentek langsung ngongke toron kol 12 beda singi benasek di dalam pak beda sing kocak malam tak kira ada erek ustad alian di pengajian mari ada erek pengajian saya ada erek ya munate api suwan gula papaan tak kait di jangguna kang matokang gula mi lalapar iki cuman saya tamu ko ada ram ya mulai depak ke mobil cak dengan lapar beco gula kak ngakana berkat pengaruh mari beco tandangi pemasok alhamdulillah tepak ke beras banyak detik gitu dan gula ongguan kak ongguan dan gula aroma masak asli karena ulina solawat kak dinto alhamdulillah dan gula ki produk ni kak napa jang gula ala aku tak mungkin tapi bi Allah ibaratnya jalan lain kak tak usah dan gula ala aku
bi Allah paringi jalan min haitsu la yahtasib. Tak usah nemen padi bi orang iki bae beres, malah tak yambi ka kan tibi. Sampai nangkin bagi ka bini, bagi ka anak. Roma mangken alhamdulillah. Andi telok bu. 2-0 pelaba di sini ngenam aja. Ya kerja waktu gua merumur 2 bolor ya. Memang cek tuan sapa orang yang kira beda na boy Roma. Punten beni keng meli Roma kosong dan gula cek ring tua gula tandi Roma kak. Jadi gula ke bayi Roma bagi karing tua gula ke bayi boleh. Jadi cek ngampung ring sapa gula ni kampung asli ring melarat. Keng orang tak percaya cek gula ni karing melarat. Pulan muana kan ring Jakarta gula ni keng kita tu. Punten saya kasukan ngamalagi atore. Wong dia jawab ngarep maca selawat mangken soki mangken ka engki. Tapi cek pun ki buru. Laro karua gula niat telambe ki kene gula kelero. Cek niat taki soki, niat taki syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi. Masalah soki ni kebi Allah bekali panabang tibi. Jelas lagi. Selawat tergempang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 400 kali sama Rina Isa khusus Kanjeng Nabi. Khusus Al Habib Mahdi, Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bi Allah bakal paragi rezeki saya tak sangka. Maka gula tak nyangka kami bah bisa mungkin bisa magila kreditan andi mobil lah. Tegak kreditan. Ya orang ku tahu cak kreditan. Kan engki. Ya mangkana cak langsung tak mampu gula ki kredit. Lambat teman ngubungi kata, nak aku lu Mekas. Yang biar Mentir Allah pada teka hajat kabi amin. Mentir Allah pada baca kabi amin. Mentir pada selamat kabi amin. Pon, ketika Kanjeng Nabi kula ben sampean maca selawat, mi atu aki Kanjeng Nabi selamat, cek Kanjeng Nabi ni kalapung kana selamat. Saya parlo kilina dari Kanjeng Nabi ni akili ka kula ben sampean. Mangkana maca selawat. Makana cek pon Imam Romli pole Kanjeng Nabi gak dinto oleh ekeremi kenjeren. Mangkana ajunan kula ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin. Mi Kanjeng Nabi ekeremi kenjeren. Cek Kanjeng Nabi ni kata foto ka kenjeren umat dah. Imam Romli semakon oleh ngirim kenjeren dek Kanjeng Nabi kiasan ala salawat pada akiban salawat. Mun Kanjeng Nabi oleh eni onaki selamat, maka Kanjeng Nabi gak dinto oleh ekeremi kenjeren. Saya kabarlo kenjeren sa akerem ka Kanjeng Nabi nguluwana akili dek kaula ajunan. Jelas iki. Teti mangken kula ban sampean nyelamati pujuk kak dinto Bapak Ibu hadirin. Cak pujuk ni kala selamat. Me enyo onaki selamat. Beni pujuk aslina kula ban sampean semak lek iki bebi pujuk iki beka swargana Allah Subhanahu. Pak engki bisa iki bepujuk kula ban sampean. Allah ada bu dalam Al-Qur'an Bapak Ibu hadirin. Katina pada bun Allah ada bu segak dinto. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا orang-orang seiman dak Gusti Allah pasera puju ina. Ternyata asmana fuju Abdullah. Ina asmana putrana. Keng pak gempang yolok ina. Cepun kiai ki guru. Kan sini kering Madura dengki. Yang Madura nika makilanya mana Ahmad keng mun anang selamat mang selamat. Kan sini ka. Malah makanya mateng gendeng mun biring Madura ki itrabes boleh. Sengarang burda nika nyaman Al Imam Abu Sa'id Al Busairi Mesir. Cepun ring Mekah Al Busairi. Kanto Siri tak lejek jauh aja. Abdurrahman Durasman Abdurrahim Durahim. Pacek ngak gulen ya bulan Benggalan Holil depak ketampuko Halil. Bukan engki. Ya lok mang Halil bi ore. Yang bulan beda tulisan nak takut sing ngocak Halil. Tapi tak nak apa pun cek niat tagak dinto pada tengki kak. Ring Madura make ada bola salah. Mi tadi wuju. Maksud kenapa? Allah gak dinto tak ningali jasad ben se keluar dari lesan kaula ajunan tapi ningali ate kaula panjenengan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum
walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ni kan ningali ate. Pujuk lambak ni kasih tadi pujuk ni ke beni keng fasih. Sapora ten kula beni tahkir, ten kula beni nginteng aki pujuk, keng ten kula kak dinto ajelasakinah bahwa atena pujuk kak dinto luar biasa dak Allah Subhanahu wa taala. Reng lambak bacaan ni ke banyak tak pati saya kak. Tak usah pujuk. Orang ko sepo si betul ko na bayi mun ngaji mangken kurang angang lagi. Artinya mun isebut kata juit mangken ni ka salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan sini keselam bagi. Saya matura. Mun saya sorbo aja talimpas angang gelu. Baca kalu lilaki kan tata. Saya sorbo aja. Datang metode Imam Asim dengan Imam Hafiz. Pebece fathani kasih saya du kriki. Tetih anganga gelu salah rapat gelu sa. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza darakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini Imam Asim. Imalah beda antara fathah kalaban kasro keng Al-Qur'an cuma situng bismillahi majariha wa mursaha. Nika Imam Asim, Imam Hafiz. Imam Nafi riwayat waras cung benyaan boleh sepenting beda isim berakhiran alif lazimah oleh baca imalah nyaman imalah sugro. Makanya sampean jak geton mun budian bereng imamin bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتردى. Yang jak ngerti sampean kak. Banyak taki masjid beda pacak ngapur di budek. Banyak ku aliran sesat sampean. Nika beda imam tapi mun kula ben sampean beni noro imam nikah, kula ben sampean noro Imam Asim, Imam Hafiz kati bacaan guru-guru kelak gak desa. Imam Nafi riwayat waras, mana binang Indonesia ni kasih noro Muammar kasabani Imam Asim tapi Imam Nafi riwayat waras. Makanya Muammar mun qiraat wa yuqimunas shalah. Beni coba tengah solo aja. As-shalah kasah Imam Nafi riwayat waras membaca shalah. Makanya kalimat as-shalah tak ibri alif ibri waw. Mi ibri waw litamkin ala may yaqra shalah. Untuk amungkinaki ulama saya maca as-shalah. Jadi beda saya maca as-shalah, beda saya maca as-shalah. Beda adrokah, beda adri. Makanya kalimat adro, alif, adal, ro, marik ro, beda bedena iya kayak ada titik. Mi ibri bedena iya, mi tak ibri alif. Karena Imam Nafi riwayat waras beni maca adro tapi adri. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma darika mal qari'ah. Senikah. Keng sampian madhab Asim Hafiz langorok sebiasa saus. Tak usah dibenian, tak kok pentong ben paca. Karena beda imam bang saya bang jelas ki. Paham iki? Lah orang lambak ni kan macam tak nganggu tajwid, cak tak tahu lambak kak. King seoning napa ibu, king manti ke Allah, mi manti dari ate ongku yang lambak kak itu. Mangken, abu pase gula ben sambian, king make pase lo asam pung benate, cak make kiki burung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Benda si tak bila berkat ku tak alih kata dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Atah lil keng berkat tak milo. Kurang ngetung berkat dia. Nggih napa nggih? Tempon atah lil la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pah nase seler keluar. Maka sambil la ilaha illallah ki sempat mele cukup sejak raja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kene berjolon. La ilaha illallah pan raja pakai sabar dai. Ada mun dina ada. Sebanyak ni kak kau berek kak. Dak berek kending ro kak. Dak berek bu. Otak ke timur sekali. Dak timur pakong ro. Mun kanto alhamdulillah. Jasa kasak todus. Nika kita neban pujuk lamba kak. Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah tak kira naremah ketika umber dari atas tak sampung. Dari jawaban saya tak dapat ke atas. Teng lamba ni kak. Gulan di pujuk. Sering gula cerita.
Pujuk kula nyaman ke Haji Muzaki. Pujuk Tekolong. Pujuk Tekolong kat dia tu andik tretan bini nyaman dan Nyai Asia. Nyai Asia ni kata dek saya molanga, tak ada saya ngajarin nak tak tahu. Baca na bejeng ni kan apa? King pulan oning cak bejeng wajib aku na bejeng. Apa saya baca? Cak matura buk cak tak tahu. Allahu Akbar. Odi biallah mati biallah, odi biallah mati biallah, odi biallah mati biallah. Allahu Akbar. Odi biallah mati biallah, odi biallah mati biallah, sami Allah, odi biallah mati biallah. Ongguan ni ke saya baca kan? Mari abajang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Acikeran saya gebai tasbih cekung. Saya baca, cekung saya baca. Cekung sake sah bi kombien, saya akung saya kobe sah bi tibien cekung. Ongguan, keng teti wujud deh bu. Tak usah saya tu nak ki odi ing mun jalan ni keng ibu kelontongan, kak kelontong nyor. Arapa mun acopa geger kata napa ikining edda coba nabi orang. Beresogo naga. Hebat tak hebat? Seporang mangkin di Bengkalan saya hanya Asia pada banyak bu. Pada tak ningit keng beni coba na good morning ngaro. Good margut metoning konding ngaro. Ajo mun yetta ada Senin ada Selasa bi ra'a kon ajo. Beda benlambo. Padahal saya baca di bi Allah mate bi Allah. Mi depak ke pangeran. Atena kak lakar tembus ongku. Tak tahu saya maca lain. Eki na bangki. Ini kasih pertama mangkana manti. Saya nomor dua, mi manti pujuk lamba. Pujuk lamba gak din, to kalak manti ke Allah gak din, to tak toman apesa. Adikir siang malam, uzlah, khumul, zuhud, wara. Napa khumul? Tanda terkenal. Maka namun nyama pujuknya pasti ngedendem kau purna. Ini mah beda pujuk pengkirembong. Mun beda pujuk pengkirembong keng embong anyar beda keluan pujung saya gubur akhir. Ngadalum pujuk, remon terkenal laro, pangki bi orang, ngalle kacung daluman boleh. Mangkana pak enya mai pujuk binteng, binteng ruah. Pak enya mai pujuk duko, duko ruah. Ki pujuk ni kan, zuhud tanda katunya kan. Dengan neng erok nung gunung atarakat, uzlah katibi tak lebur along kolongan benoreng, arapa, arasanan muna pulong benoreng. Cek benoreng Bengkalan, sapora. Beda bahasa kasar di Bengkalan, kin muni pikir tepak. Muna long polong je banyak colok kana iko. Coba neng ketibi, ku tak situng colong ni kok. Bahasa ni kasar, keng mau pikir ongguan kak. Mun along polong ni kan nemu aboy kan. Pujuk tak kasokan. Waro tak anda ke perkara sih tak jelas halal. Maka ada pujuk lambok ni ke atarakat deer tak penting ibadah. Kenapa sih itu aki? Takut ring tampuk ni ke beberapa Islam atau tak sempurna. Mungkin kau leben ajunan aku odungan, aku caan abojeng. Mereka pujuk satu aki lambok. Mantir bi Allah papolong sampai ke surga. Amin. Maka aku leben sampean mun isra mandis, tak mandis lo bisa mandis. Keng setan punten aku leben sampean tak lupa. Maka dia pun kesinudin gelak, tori pun tahun entari kak kantun kak. Ngah kole pujuk. Tak usah beda acara raja pala tak bisa. Sana potuan, tori hataman Al-Quran ke kuburan, entari kuburan. Hataman setahun sekalian dekat. Cek tor kadang kau beli songo depak. Kasih kon aku lil entar ke pujuk saya kan, tu tak entari. Reng tua nanti, bi tak entari. Candi reng tua tak selesai sekali. Kepantar ke kuburan setengah jam paling leng ke laut ke deje ke bedek ke timur apa kak kubur nambu elang jong itu hilang cek belum tahun tak yen tadi sekali makanya gula setiap pengajian selalu ngabeda mun sampean andik kubur naring tua lo etaren tare terus tak elang gempang cara nabuk kebeda buk cek paulo deje kuburan ro paulo timur deh buk aja mungkin tak yen tadi tak kira elang je keng muni paulo deje mun tak etaren tare mungkin dok pedok ke kandreng gerengan iki jelas kan iki sani ke pujuk ni galamba uzlah suhud khumul ka Allah asampung siang hari siang malam makanya cepon Gus Dur kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wengi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk congan tilali arami cengeng ni hah kan ik tak ngerti oh ya pada ka Allah ni siang malam benih seminggu sekalian benih setahun sekalian siang malam kau tu beda zikir kau tu beda tariqah kau tu beda riyadhah kau tu beda suluk siang malam mula siang malam tak agak beka ke Allah
uripe ayem rumangsa aman tunungi rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Mun ngakui bahasa Tampuko odi ing nyaman rasana tenang mantep ate tandekeng iman sabar narema sanajan pas-pasan sateja takdir dari sateja takdir dari ya Rasulullah salamun ya Rafi asya atfatayyaji ratal'a ya uhailal judi wal ya uhailal judi. Tadi wujud kak dinto lambak mipah manti nih kekuncian kak tak buang-buang sampung ke Allah lakar cara nih kanjeng Nabi itu buaki ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fis syiddah ring tampuko sampian paenga ke Allah adzikir ke Allah ibadah ke Allah firraha dalam keadaan senang dalam keadaan jembar dalam keadaan bunga ya'rifka fis syiddah mun sampian ketika bunga jembar ibadah ke Allah ketika sampian susah tak usah minta bi Allah langsung paringi anapa kula ben sampian ketika minta bi Allah minta langsung paringi mun tempona bunga kula ben sampian ke Allah tak entar mun tempona buto semalam nyebut Allah kebeton buton mun tempona harus beres jauh tak nyebut coba pas tempona sekek kikir semalam gua ambu sekali halo 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 ontong sakit gigi jadi anong tandi Allah jono bahkan engki walan sakit gigi halo ngoronyo betes waralah mun tempona beres di masih banyak budak Allah ring lambak nikah hebat tak tempona puto tempona jember pakun makanya Nabi kanjeng Nabi ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fis syiddah mun tempona seneng jember bunga paenga ke Allah ketika puto tak usah minta bi Allah langsung diberi cek heran mun beda pujuk lambak ni bisa mailang bisa ngabur beniki ngandi malamalan tu king tero ngabur langsung yangka bi Allah tero mailang langsung pah tak katela tero kadung pujuk sandi keramat ni pujuk tibi tak aro masa jelas iki mi manti bi Allah yang paling ngaki coba mun ngak Syekhuna Khalil Benggalan terkenal kula sering cerita ketika bupati kak dinto abedagin acara manto telu hari telu malam acara nato manto nambere dak remet ro tak ojen acabis ka Syekhuna Khalil Pak Bupati acabis songku matur kiai kula andi acara telu hari telu malam kak dinto acara to manto tero tak ojen nyuun barokah Syekhuna Khalil nulis ka kertas ekol pet sabe atas ata angki tak kira ojen insyaallah iki babi Pak Bupati sabe yata kalaben idin Allah telu hari telu malam napa boleh ojen ondem le ke Bengkalan punten kak panas luar biasa benih cuma telu hari telu malam sampai 20 hari Bengkalan tak ojen beh cang bupati mak telempas nih cek teroning telu hari telu malam sampai 20 hari Mekasan ojen sampang banjir Sumenep nambere Bengkalan nemo pah engak bupati pola king tolesan ruah kita tolong kalak tolesan dari atak kalaben izin Allah ku tak pah terus Bengkalan cang Pak Bupati mari kena kertas sungguh saya tak ojen ku tak pah penasaran Pak Bupati king pah ayat apa sih tulis pah iki begelum kamar aku ganggu ibu kak deh terus tahu wes na bu ku tak saya tulis karo ni ke bisa guna kodil ka palaang bupati raja caca bengong guan deh bu becek langar ni ke saya tulis ka bedak berjaja habis kadumangan sampean haram karo ni ke saya tulis apa hubungan tulisan jebon ujen kula kar beda hubungna sakale tak
penting cuma wasilah tulisan kan aten akretek minta tak ojen langsung panimur bi Allah kak king cuma wasilah nikah saya tulis otiaki menang di acara coba otiaki kak mau tak kirim benda palak tahun na ya cak gelak apa hubungnya tuh deh ada hubungnya kak gelak kak kebuk tina jangan kangen dah. Ya Allah, cek lah karo nikah. Apa tuh deh? Situng waktu saya kena kulil kak di tua solat. Solat maulid. Katamu yang ulama dari Mekah kedua. Cek lah ulama, salah ulama dari Mekah. Solat maulid. Saya kena kulil pakon ngimami. Ngimami saya kena kulil. Ketika saya kena kulil mau Fatihah, ulama sama kumsi di Mekah ni kau bahak retak gilimatin. Saya kena kulil wali yang baca narar kelentor ngaji ya iku. Salah kapi bacaan dapat ihanan. Saya guna kolil ni enggak cek rasan ilmu mati nasi makmum ni kah. Pakun saya guna kolil tak asal kasar. Anak apa marin aku jeng? Kapan si di Arab ni kau turun di lang? Kerku tak payah mbak macan terloan jadi dengan langker. Pahalonca si di Arab. Kiai macan kiai. Kila cak maca aki pola buru macan. Sempian si maca kiai. Punten cak gula bacaan tak paseh kok. Sepasi boy itu rela bocah butah tuli maca si di Arab Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan tega depak ke Banjarmasin mau takut selawat sampian kiai mau maca aki selawat pakun tak buru macan saya kena kholil entar ke macan ni ku ca Arab kak beni ayat saya baca beni selawat cak matura ada busa nikah macan tang pangeran Allah pangeran kakek Allah dan nak cak ganggu entar macan ku tak apa arimpek ya dengan saya guna kodil tang pangeran Allah pangeran kakek Allah saya ganggu dan nak apalagi kak haji ya bahilak gelak muni boleh sampai banjak mik pola sampean ku lekuk tepepet kak mik pola ka dejo depak ke atas gunung re sampean asopedan pah jambek macan cek buru teh turun di sepeda sampean pah ngucak macan tang pangeran Allah pangeran kakek Allah dan nak cak gulian kok insya Allah kareta ngetok sampean muntah apa bidana cak lebih canda karo ngak kaya kak omber dari ate si tembus ben omber dari ate si tak karo buto minta ke Allah ketika tak buto pakun asampung ke Allah ketika jumper pakun nyebut asman Allah kuleban sampian ibadah Allah ketika butuh beda corona saare mate kan 10 saare mate 15 baru kuleban sampian istighosah maca burda bani karo ka masjid make kembong pahoncoran saraita min haramin lailan ila haramin can malaikat beri de mate kok kapan butuh tak ambu sekali sampai nguluwa di masjid kebong ngembong saya maca burda mangken corona tak ada saya mate beres ini mah beda maca burda kak cak maki oncor elang lah ni kebidan aku leben sampian ben lambe mangkana aku leben sampian mun tak king nyelekek kau ning sampun peratu ke Allah mun tak king nyelekek ka pujuk saya semak ke Allah takut tak depak aku leben sampian ke Allah makanya coba ki bi ulama kun ma Allah fa in lam takun ma Allah fakun ma man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah pasemak ke Allah mun tak bisa semak tibi fakun ma man kana ma Allah pasemak de ka orang si orang kak dinto semak ke Allah fa innahu yusiluka ila Allah mun semak ka orang si orang semak ke Allah orang ni ka bekal ngater kuleban sampian depak de Gusti Allah semak tibi tak bisa kuleban sampian kapan bunga enteng bejang sunat tak bejang ngaji tak ngaji pas semak ka bujuk reka bujuk ni ka paratu ka Allah mik temu jak paratu teti bujuk ni ke beni daftar ka beni dari manusia titel bujuk rek Allah seaparing pak keramat seentar tega banyak margana paratu ka Allah pas semak ka bujuk Abdullah ka bujuk ina nikah sampian bekal paratu giya mun la semak ka orang si orang nikah paratu de ka Allah amin gobi Allah billahi mulia boy mun tak kamarno hu tepak karing ngap dina di majik saran aku mentir beda selamat amin alhamdulillah sejam kurang 5 menit siapa si ambu aku ya kula makai compok mun tak tegai turun tak turun juga pengajian jadi kula ben sampian mangken atu aki selamat ke bujuk aslinah keng kula ben sampian manter eki be selamat bi bujuk Allahumma
Pujuk ni kalau jelas selamat karena Allah seadabu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walladzina amanu, orang-orang seiman ke Allah kati pujuk inanik. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, pah etorok buntek lah ko nabi nak potona. Etorok buntek lah ko nak kalaban iman. Pujuk lambat jaga malam, alhamdulillah. Orang tampu ko pun malam jaga. Makemi. Jadi ada ngerubuk. Malaikat tega ngecit. Mek lagi ngalak buku benepen malaikat itu oleh ternyata mereka kemi ke dalam boleh tedung. Ya pola lagu malam sampean pah keluar boleh dia jangan malaikat dari tak kira-kira kemi je mereka kemi gi buru keluar boleh yang kuat tahajud makan ni sape. Pola lagu malam mah sampean mereka kemi mari makan ni sape pah pinar audu buk apa jeng malam pujuk ni ka ciri-ciri na pasti bejeng malam karena ulama ada bu sampean montro oninga. Sampean ni ke orang laki soleh napa punten. Sampean ni ke orang bini solihan napa punten. Situng cirina. Mun ahli jaga malam sampean soleh kak. Mun sampean ahli tahajud berarti sampean solihah. Ni ke ukuran cepun ulama. Tetiampian tak usah tanya aki ke kiai. Kiai kula solehan napa punten. Tak usah tanya. Sampean ni ke ahli jaga malam napa punten. Mun ahli solat tahajud berarti sampean solihah. Sampean mun ahli solat malam berarti sampean soleh kak. Jadi tak usah tanya aki ke orang. Tadi gigi tibi. Har raja. Susah kapi. Orang bisa apa suruh nguncang kok bu? Cakap itu mau makin kenik gerak. Ya makin kenik mun gerak bu. Makin raja mun lecah. Kanten dari ya bu. Sabor aslina gula jangkolang ka guru gula ki Khairul Mufid. Tapi karena ipakon beliau dan gula ki aroma masa tak pantas nolak. Aslina kak dinto seandi ilmu. Kak dinto se ahli fatwa dan gula keng pulang ipakon. Jadi nolak jebuna beliau dan gula cung tak pantesan tak lengkong seporana kaki. Keng nekani haji tuan rumah sepora buki. Engki. Jadi mak le pada teka haji. Ha? Iya maju bu. Macam pernah bentang bini kaki bu. Kora. Macam tak santak baik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mun lakon pujuk ni kalau etoro bina foto etoro kalau beriman ketinapa? Allah seajanci. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka bi Allah pas papolong anak foto nakalaben pujuk pangamponga swarga na pujuk. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' keng makiring tampu ko ngampong kencerna pujuk swarga. Make sakoni mi luang kencerna pujuk pangampong gratis sampean. Alhamdulillah. Makanya pujuk inani budian ke Abdullah ni ketika masuk surga. Stop bi malaikat. Mungkin pujuk kama sampean masuk surga. Mungkin gelu cak ndere masuk. Mik pola beda nak foto nak lampu ko sebisa ikibe sampean. Beda hajat putrana seikibe kompoi piyo. Pola beda tetangga seikibe. Pola beda orang tak ada boleh keng teman kholam be hadir pola ikibe. Pujuk tampu ko ni kapah ada bu banyak malaikat mun ikibe kapi. Cek pun malaikat hatta walau kanu adadatan nujum makai pada bentong na bintang ilangi mun sampean kasukan kiba kapi makanya cek pun ulama sebisa abri syafaat ya akhiratnya ke beni cuma kanjing nabi tapi as-solihun orang-orang soleh pada bisa apa yang pertolongan bisa ngibe kaula ajunan dek ke surga Allah manter ajunan sehadir makin tepa ka seikiba bi puju Abdullah amin Allahumma amin Allahumma sateja sealako supaya semikir singerena saya paring sombongan menter paring nebelisen keleban belisen sampurna dunia akhirat ajunan sehadir serabu menter peteka hajat dunia akhirat acara makin sukses beni marga kula depak kantor marga sampian hadir kula makin datang jauh dari Bangkalan keng mun sampian tada entar burung pangajin narin api na tua bentar paljak beres gulengki kanengki makin terop mari pasang terpal mari yampar berkat mari sabar keng sampian tada entar ngucaan apa gula. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang tak terlihat ya. Orang coba ada pah tok koto apsa ape kok. Gara-gara sampian hadir pah sampurna acara kak itu agina ajunan sehadir manter selamat dunia akhirat. Ajunan serabu manter lanceng umur sebarokah. Nak foto na sampian solihin solihan. Sampian sehadir paringi rizki segampang untuk salat ibadah ke Allah. Ajunan serabu manter tak setemun tak sangu la ilaha illallah. Ajunan serabu manter tak saya mun tak teke ziarah ke Mekah Madinah. Ajunan serabu manter iki babi puju Abdullah dek ka swarga. Amin Allahumma ya muhaiminu ya salam sallimna wa
والموس بالنبي خير وبأم المؤمنين. Senaus kelaban bahasa saya tak tersusun rapi, senaus kelaban banyak kejeng tak langkong benih keng dumut dua pengajian keng pos ngapusi sampian makleh tak asarin kak. Khudh ma sofa wadak maka tertikal je kejeng buang saya pada pak poin naman terbiasa ingin kangen ben bisa ia malaki. Nyun sapora takut beda kasar bahasa karena Bengkalan ni ke bahasa paling kasar. Takut beda kelero ocak nyun apel resaki. Korang ben lebih nanya un sapora manabi beda korang tambah tibi manabi lebih tak usah apa beli ki beka compong bang sebang. Menterbi Allah tapangkian dan kesempatan selain dendam kebedan sehat ben kengeng itu ipon Allah. Cukup sagak dinto kiran si bisa berdepak. Aslina gula maki apidatu sampai kolema sampai tak kira peleman. Tengki kan? Ki kan todus senen tengah berkat bi tibi anda ya. Tetapi mun tak tega gula mulai tak kira peleman sampean. Keng mun gula apidatu sampai kolema depak kebungkona gula epesu bi sampean. Mereka nak colong holil cek lanceng ngai ko. Ara apa kak? Billahi ko kilo ngare ko. Jadi tempong pesu compong lan un sapora gak dinto bisaos kekeliruan kacangkolangan sateja kata percukan omber dari beten kaula nyun sapora ben nyun pah resaki. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi, bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Akhiran, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.